ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ CRPFꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯔꯝꯕ TH ꯃꯅꯤꯍꯥꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯍꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯊꯣꯅꯧꯖꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯂꯝꯒꯗꯧꯔꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯌꯥꯡꯂꯦꯝ ꯃꯣꯍꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯜꯗꯨ ꯍꯣꯃꯥꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯔꯣꯅꯤꯌꯥ ꯑꯆꯣꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯐꯨꯡꯉꯥꯎꯆꯥꯎ ꯏꯊꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ G71 ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ CRPFꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 11:50 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯄꯨꯔ ꯆꯤꯇꯣꯁꯐꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ CRPF ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯃꯨꯡꯖꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯅꯣꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ 10 ꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯕꯣꯝ 3 ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ an tumai re rane uncle na pose gangote mi ka ngarang Kampokpi districta security force amadi kuki community miyoi marakta thokiba pamdaba thodok aduga mari lenena kuki jo singna taba mafam pumnamakta total shutdown gi khongjang chatha haukhre ngarang numidang kuki student organization general headquarter kuki jo council na punai emergency meeting pangthoklaba matungda kuki jo taba mafam singda amatta oina total shutdown lauthokhibaga loinana akanba khongjang changsilagani haina hek lauthokkhibadagi ngasidagi kuki taba mafam sing national highway yauna lambi thingduna total shutdown gi khongjang changsinba haukhre Chuchampur Kampokpi Technopol yauna kuki singna khundaba state asige mafam singda jathariba matam kaktaba total shutdown amaram oiduna state asidagi mapalamda chatkadaba passenger puba amadi potchei puba gari sing chatpada khudong chadaba chauna mayoknadi matam kaktaba total shutdown amaram oiraga kuki singna taba mafam singda maheloisang sing thong lonaki kaithel kanakhide amadi lambida gari chatpagi chang yamna hanthaki haire ngarang Federation of Civil Society Organization Folks Manipur Nasin keba peace rally Santi gi paujel puba khongchat Imphal dagi Senapati fawba chatkadaba khongchat adu panthung yoba ngamkhidaba amadi idea of Manipur gi wakhalonda thajaduna Manipur da khundariba yelhaw furup khudingmak po punna chawkhat minaba punna hingminaba haibagi wakhalonda mangjel thana Thabak taujariba TH Manihar Folks ki president na peace rally adubo ayet apan piriba security force singa akan mamoongda
खतनारुबा अमदे रैली अदु थिंगलकपगी खोइरांग खोइसाउनरिङै मतमदा सोशल मीडिया खरदा थागलकपा पोस्ट अमदा मणिपुर असी मैतै अमदे नागागी लमनी हाइदना असाउबाना मरम ओइरगा अतोपा येलौ फुरुप सिंगे पार्टिकुलरली हाइहौदबना अमदे मैतै पांगल हाइना हाइहौदबना मरम ओइरगा मैतै पांगल इचि इनाउ सिंगे मरक्तगे तोंगान तोंगानबा नुवाइतबा वाफम कया थमलकपना मरम ओइरगा महाक मसामक मोरल रेस्पॉन्सिबल लौजरगा ngasidige फोक्स के प्रेसिडेंट के फमदगे पोथाजरगे हाइना टीएच मनी हार्ड खुयेट पिदुना थादरकपा चेरोल अमना फोंदोरक्ले अदुबो फोक्स की थबक थौरम सिंह मरुओइना पीसफुल कोएक्सिस्टेंट लेमिनरिबा फुरुप सिंगी इथनिक कम्युनिटीज अमदे मणिपुर शांति पुरक्नबा थबक थौरम खुदिंगदा अंगम मतेंग पांखिगनि हाइना फोंदोरक्ले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दा पीरबा चटना कांगलोन गाकना अखोई अमत्तो ओइना चंगसिनबदा ओइरोइदबा ngमलोइदबा थबक अमत्ते लेते हाइना आरपीआई अठावाल की नेशनल सेक्रेटरी शु ओइदबा मणिपुर की इंचार्ज महेश्वर थौनाव जमना फोंदोख्रे वाफम मसिंग असि पैलेस कंपाउंड लेबा कैस्टल होटल दा इंटरनेशनल वुमेन्स डे का लाकपगा इरोइनना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई अठावाल की इमा चामगे निपान हाइना मिंगथोनबा वुमेन विंग साफोंबगे पांगथोखिबा थौरमदा फोंदोखिबने इमा चामगे निपान गे थौ पुनबा खलबा मियोय सिंगबो पार्टी के लेंयान खुदोल तमदुना तरामनो ओपा अमदे सर्टिफिकेट खुसिनबना मपुमोइना पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरि लेनना महेश्वर थौनाव जमना मखाताना हाइखिबदा आरपीआई अठावाले हानदगे हौना रीजनल पार्टी अमगम थबक तौगनी हाइबा पांदमदा चंगसिलकपा खोंथांग अमगे मखा चथरकपा ओइना वुमेन विंग्स इमा चामगे निपान असे हांगरोकपने मसिना लमदम असेदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगे मसा लोइशंगदा इसागी लोंदा मिंगथोनबा अहानबने लमदम असेदा पॉलिटिक्स दा अमोटपा कया लेबना नहा सिंगदा हैनरमदबा अमदि यावशिलमदबा अदु ngasiदी नहा कया अमना पॉलिटिक्स यावरक्तुना असोइबा अरानबा कया अमा सेमदोकनबा होनरक्ले मसिगी मथक्ता खुनाई असिगे थबक थगवाई कयादा अचौब थौदांग लौरिबी नुपी ओइबी कयाना पॉलिटिक्स दा यावसिलकपा असिमक यामना अफबा खोंथांग अमने हाइना लवी लमदम असिदा ममांग थक्तगे हौना नुपी सिंगना चौखटपा खुनाई अमा ओइनबा होटनबदा लौरकपा थौदांग अदु हेना चंगसिलगनि हाइबगी थाजुबलै लोइनना अइखोइ खुदिमकना अमतोइना लिंजेन मानना लेरबा अमदि खुदिंगमक थेंनबा ngमलबदि लमदम असिदा कना अमतना सिंगनरकपा ngमलोइ हाइनसु महाकना फोदोखे आरपीआई अठावाल की नेशनल सेक्रेटरी अमदि मणिपुर इंचार्ज महेश्वर थौनावजम जीपी वुमेन कॉलेज के रिटियर प्रिंसिपल हुइड्रोम प्रदाकांता मणिपुर लेंगा के आर्ट एंड कल्चर के रिटियर डायरेक्टर डॉक्टर के सोबिता वार्ड नंबर 11 एक्स काउंसिलर थांगजम दनेश्वरी अमदि आरपीआई अठावाल स्टेट वुमेन कमिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैसनाम इंदुना मिंथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे पोसे अखोइना खंगदबनी मीना खंगदब नते अखोइ इसागी इरमदमसिदा इसागी इमुंगसिदा करी तौरिगे करी तौरगा फगदबनो करंबा जगह से सेंदो फगदबनो करंबा काचिन मोदिबनो हाइबसे अखोइ युंगी युंबुना खंगदर कना खंगदुरिगे हाइबिरौने अदुरा ख्वाइ खंगिबदि कनानो हाइबदा कुपना खंगिबदि कनानो कुपथना खंगिबदि कनानो हाइबसे युंगी नुपीसिंग सिनेबा सेंगना हाइरबदा इमा चाम निपान हाइबसे तसेंगना हाइबदि अखोइना महिला मंडल एकेबी तो कौनिंग नमक अखोइना सेंगना हाइबदा इसागी इरोंदा रीजनल पार्टी ओइना वाक तौजगी गनी हाइबगी पांदमदा अखोइन हाइबो ओइबा खलिबा ओइबा अदुगी पांदम ओइबना अखोइ इमा आरपीआई इमा चाम निपान नमिंग थोजबनी इमा सिंगसिदा रासिति जंगजंगलागा अचुंबगी दमत नैखाइरकपा मतमदा इमा लेबात कनान उसितब हौबम नमदोइनो हाइबिरौने मयाम इमा लेबाक कंदब यादेको रासिति चंगगा अखोइ इमा लेबाक से सेमदोक्तब यादेको इमा लेबाक सोरिबा लालिबा तौरिबा मयाम से अखोइना ngaaga yeknabasing se kham khoina khangandaba yadeko na changbira ibase ai sengna haigi ngasai na haijabado ai lakpa kan khuba khubi ganu ngasidi mayam gidamda khuba khubu numit ne damka su khuzage mayam ta constitution gi oina bound tauba article loi yawba taragadi kaidubai ngamoi duino koi loi changjan ba yagani impossible haibs like Napoleon harami dudi the word impossible is found in the dictionary of only fools hai koi oiroi haiba wahai se gadha singi dictionary da yaw potang ni akoi gadha mak tinate da nako ngasi ima cham nipan sapong ba numisidagi hena thabak thoram akoi gi political party RPI athawale RPI ima cham nipan haiba mingthon si lauraga akoi gi Manipur gi anoba lamai ama
koi anau politics ki anau chapter ama ima singsiga punna hangdok minarasi haina me sona mayam da haijari mayam thank you so much thank you imalai bak na imalai bak na imalai bak na miyam da khanghan ningli bani haiduna social media da viral oihalak patigi punsi manglam gadore haina regional institute of medical science RIMS ki Reacher Medical Superintendent Dr. Yangle Mohan na Fondokre wafam asing arang folks na sinduna Imphal dagi Senapati Fawagi oiba peace rally aduga mari lenana ngasi Major Khulda leiba Manipur Press Club ki Kaubru Holda pangtokhiba paugi mifam amata mahakna Fondokhibani RIMS ki Reacher Medical Superintendent Dr. Yangle Mohan na makhata na Fondokhibada Union Home Minister Amit Shah gi Free Movement gi National Highway gi wafam aduko ki nupi singna thugai khre haiba yai ngarang maira paibi singe ngai hakki asaw bakharana maram oiraga lo ngak na chaliba citizen amagi photo social media gi khuthang da viral oihalak pataki punsi manglam gada ba tawram lei Fox na sin ke ba rally adu DC amadi police ki ayaba lauraga chatpa oiramgani khanna rally adu bu saruk yana ba khona khibani Mahakna police yaudana rally chatnaba hotnaba asi khudong thirakpa yai khalaga MST gi bus aduda Senapati forward chatuna National Highway asida free movement leirabara haina yengthokbo oina chatkibani hairaba khongchat adu Sekmai Bazar yaurakpada security force ki maikeidagi Casper da tongnaba khanghalakpadagi Casper aduda tongki maduda maira paibi singna miyoi ani kha Casper da puriba karigino Chatladi miyam su yauna chatkadabani haina irang tholakhe masigi matungda kangla tombi yaurakpa matamda maira paibi anina Casper da kakhatlaga photo namkhraga viral ohelakhe viral asina maram oiraga chatkhiba Casper aduda maitei macha ani yaure khangbadagi kaichel manbi amade gampify da akanma mongda attack chatharakhe irang adubo lakshinaba security force ke maikaidagi tear gas na chingba kaya kapkhe Laibok Fabadigi Assam Rifle na Luchingduna Konbe Yankhaina Numituki Numirang Pung Taruklom Tarakpada Maitei Macha Makoi Anibu Rescue Tobiraga Imphal da Numirang Pung Tarada Yorakibani Haina Makatana Haiki Gampigai Mudumri Ashta Lunga also was a lame Tarpatu Tabza Minchikan Casper Minchian Kai and much of the higher level we by Kundenman and older than long by the Lagamakutta E all the time, Chikai and so forth. The Torah, they know it up. We, I think that pretty Bakterga, Udanova, Makata, more sit the Pongola, and one of my son. The Katinman be, you sit up, Punsida, Luxan, and we got no people. Pumamahena, whole Western grenade, tear gas, the army of Sri Lanka, the life bullets of copy. The my bishop signal Moji came to 77 some pie company that Angela my logistic, my Saxon Zawaya, the Innatan who cut the way on some ministers out there. The Pumarima lay. Mizoram ge Chief Minister Laldu Homana Foreign Policy da Yaushinbagi Authority oide haina Center lengakna khangalakhe Myanmar da best tawba lalhaulup sing punsin bagi agreement sign tawbada Mizoram ge Chief Minister Laldu Homa masamak sarupya ki bagi matangda Center lengake Ministry of Home Affairs na wafam kaya thamlakhrei Handak Myanmar gi lalhaulup sing amat to oina punsin bagi agreement sign tawna bagi thorum ama Mizoram da pangthokhibaga loinana Mizoram gi shem masa sarukya khiba aduki matangda Center lengakna paukhum piratuna foreign policy da state government na yaushinbagi authority oide haina fondokre Ministry of External Affairs ki wangangloi amana fondorakhibada Myanmar da hojik oriba fibam gi matangda yamna khupna yengshinbaga loinana Laibak aduda kari tauribagi haiba ase ministry na yamna munna khangi foreign policy ki wafam ase state government ke makutta laite state na foreign policy ki issue handle tawbagi authorized oide haina fondoki loinana Myanmar da hojik oiriba security ki fibam maru oina junta military amasung rebel group singa border area da yamna nakna khut thokna bana India government na security ke fibam kup na yengsile haina Ministry of External Affairs ki wangangloi asina makata na fondorakle
Chancrop Private Limited na lafudagi semba pothok sing launch tawagi West to Well haina mingthonba product launching program ama North AOC da laiba Hotel Imphal gi sangai hall da pangthokre environment friendly oibata natana waste management amadi self employee haiba objective kaloinana lafu pambi dagi puthokpa pothok sing launch tawagi thorum atuda tourism department ke director Puja Elambam IAS Directorate of Environment and Climate Change के Joint Director Nita Arambam Amade Center for Entrepreneurship and Skill Development Manipuri University के Director Professor C.H. Ibohal Singh हाइरिबा मियोय सिंह असिना अटोइबा मिंगथुंगलेन सिंह ओइना सरुक्या खे हाइरिबा थौरम अदुगा मरी लेनेना टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पूजा एलम्बमना हाइखेबदा असिगुमलाबा सस्टेनेबल ओइबा प्रोडक्ट अमा लॉन्च तौदुना मसिगे ब्रांड नेम अमा थमदुना मणिपुर खक नतना मालेम सिनबा थुंगना मियाम मांगदा पुथोकदुना सिजिनबा याबा पोथोक ओइना फंगहनदौरिबा असि यामनसु पामना सिजिनगने हाइबगी थाजबलै हाइखे मागना मखा तारादुना स्टेट असिदसु मरांग काइना फंगबा मही मरोंगसु फंगबा पाम्बी सिबो मतौ करमना कानाबा मरमदा सिजिनगदगे हाइबा अदु थिजिनदुना पुथोकबा हाइबसि यामना अफबा थबक अमने असिगुमलाबा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सु ओइरबा पोथोक मखल सिंह असे हेना मरांग काइना पुथोकपा ngamnaba hena thijin humjinduna puthoknaba hotnabagi tangai fadaba lai masina thabak fangdriba naha kaya dasu thabak fanghanbada mating shu oigani haike ngasi akoigi Tanko Private Limited ke launching sida akoina pothok taribati akoigi rani fi gi type ta akoigi lafu gi fiber sing na saraga fi makhal makhal haidare ko adu pothok ta gadini aduga adugi mathakta akoigi handicraft product haidare handicraft akoigi sling bag adudegi atai makhal makhal kya gi handicraft items sing ngasi akoigi launch tawga gadini akoigi state and also hopefully on our country also and even international level the hai se yam na maru ne akhoi ki we have so many indigenous plants akhoi manipur da leriba myam se and not everything has been phazana study toba loinamak tawdri toba gi kya hai ta scope yam na lei so research toba su yam maru ne akhoi ki academic ta toraga research toba but more importantly research se koi na kamaina adapt toraga asingba utilize toba yarpa asingba product oina kamaina real life impact to oina puthorak pasisu yamna marune so we need a network of people entrepreneurs to academicians to researchers to administration to government akoi kisi ki network se amna link ba ma change for any new product to base patent kumba loba adagi because akoigi indigenous products se akoina product protect the hodragadi atopa mina same thing replicate toraga akoigi product to mi kinena lothuki basu yai so there have been cases where indian indigenous products se US daga patent toba gi matang da su yamna nainajiba khanajiba matang su yam leibani adugi it's very important that akoigi indigenous hi leiba plants animals fibers me amse phasana research tothoga akoigi GI tagging oire or patent intellectual property simbasisu file ta horaga akoigi mayambi kana honglaba otherwise hujiki matamdadi global yamna line sumba potse globally potse puran bahai tare ko indigenous knowledge se akoigi scientific Amaromda Chanko Private Limited के फाउंडर डॉक्टर अनुपमा देवी ने हाइखेबदा वेस्ट मैनेजमेंट तौदुना प्लास्टिक की पोथोकसिंग सिजिन्नबदगी नाथैबा ngamnabagi pandam amaka loinana environment friendly oiba fiber makhal ama mayamda fanghanbani हाइरिबा फाइबर मखल असना फी मखल कया साबदा नतना handicraft के प्रोडक्ट मखल कया सु यावरी हाइखे हाइरिबा खोंथांग असिगे मखा तारकपा ओइना ला अमदे अतै पार्ट सिंगदगी सु पेपर न चिंगबा साबा याबा पोथोक सिंग सानबगे पांडम सिंग सु थमले हाइना वाफम सिंग सु फोलोके ngasi akoigi Tanko Private Limited ke launching sida akoina pothok taribati akoigi rani fi gi type ta akoigi lafu gi fiber sing na saraga fi makhal makhal haidare ko adu pothok ta gadini aduga adugi mathakta akoigi handicraft product haidare handicraft akoigi sling bag
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯟ ꯇꯧꯖꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯇꯟꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯋꯦꯁ ꯇꯨ ꯋꯦꯜꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯋꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯐꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯐꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯋꯦꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯔ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕ ꯃꯆꯤꯠ ꯖꯤꯔꯣ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯔꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯖꯩ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯌꯥꯏꯃ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯁ KYMTꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯕꯥꯗꯥꯅꯤꯅ ꯏꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯕꯥꯗꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯔꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯁꯨꯌꯥꯂꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ IAS ꯃꯣꯡꯆꯪ ꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ RK ꯅꯌꯥꯟꯁꯅꯥ मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साहित्य एकेडमिक न्यू दिल्ली के फॉर्मर कन्वेनर प्रोफेसर हुइरेम बिहारी सिंह अमदी QUAD मोइरांग के प्रेसिडेंट सलाम तोंबना मरुओइबा मिंगतुंगलन सिंह ओइना सरुक याखि थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुर स्टेट वेलफेयर बोर्ड के फॉर्मर चेयरपर्सन डॉक्टर RK नयासनाना फोंदोखिबदा खेत्रिमयुम सुबदनी असि नौरिंगै मतमदगी इबा अमा ओइना लाक्लबी अमनी नुपी सिंगना लमदम असिदा लौरिबा थौदांग मसक ताकपा अमदी अचंगबा मरन ओइरिबा मचा सिंगबो वाना योक्लक्लगा ममा ओइबी सिंगदा ताथीदा ओइना तौबीबदगी ऑल एज होम दा ममा ओइबी कया लैखिदबा नते मसिगी महुत ममा सिंगना अचंगबा मरन ओइरिबा मचा सिंगबो कयाम वाना सेंबिरखी हाइबा अदु मसक खंगना ममा ओइबी सिंगबो लूना चाना थंबीनबा वाहे कया यावबा लाइरिक इखिबा लैख्रे हाइबा खेत्रिमयुम सुबदनीना इबा खेत्रिमयुम सुबदनी के अपुनबा खोरजै हाइबा लाइरिक असिसु यामना ममल लेबा अमनी अमदी मियामदा यामना कानबा पीबा लैमाई लिसिंग अमा पानबा लाइरिक अमनी लोइनना आइबा मियामगी मरक्ता खेत्रिमयुम सुबदनी शो एमिनेंट राइटर अमनी हाइनसु सिंथानिंगाई लै हाइना फोंदोखि आइबा मयाम लोरक्तदी अखोगी एमिनेंट राइटर अमनी हाइना मणिपुरी दी आइना सिंथानिंगी अदुना मसी मसी कोंबा लाइरसनो याम यामा लमाई सिंगनी पांदा दुबा लाइनी लमाई सिंगमा पांदा दुगा लाइकी ममसु वांगी मरम दिमान कोंबा छायाम चखबनिना अदुबो अखोगी मणिपुरदा होजि होजिकी कंडीशन सिददी लाइरिक्से लेरगा पाबसी यामना तांगी अखोगी लाइरिक्से अखोई योंफमसु लेते अदुगा दुकानदा योंफ मतमदसु मी अयामबना लेनदे अदुगा यामना अखोगी लाइरिक फोंग मतमदा पैसा हंजनगनी तोंगनी हाइबगी अखोइना आशा तौनिंगाई लेते मणिपुर कंडीशन सिददी अदुबु मागी थमोइदा हौरिबा इथिल अदु इथोक्तना महांगा खलंबा अदु मतम मतमगी अखोगी लाइरिक से अखोई साइ टाइमसी समाजगी मिंगसेलनी ngasi ngasi moktoiba wari singse wari simbon singase salaga thamogba habse tu charol surol de damda su semba marala mo hodori bani hanga ai nawasi hotnage khanna hotnarabada ngamdaba leitabani relief camp ta leibiriba nupi sing wakhal hanthana khak khanbiganu hotpu hotnarabadi noma soidana nungaina leiba fangkhini haina manipur gi nupi laktagi ahanba Mount Everest ka khibi ningthaujam Vidyapatina fondokre kakching lamkhaida leiba 28th sector AR gi makhada Fundraida leiba 46 AR na Vivekananda Institute of Culture Guwahati ka khusamnaduna ngasi kakching वायरी फंजाव पल्लुमदा लेबा खा मणिपुर कॉलेज के कैंपस ता पांगथोकपा मालेमगी नुपी सिंगी नुमित थौरमदा महाकी वाफम असी निंगथौजम विद्यापतिना फोंदोखिबनी खा मणिपुर कॉलेज की कैंपस ते लेबा रिलीफ कैंप अनि अमसुंग ऑलेज होम कक्चिंगदा चंगजाफम लौदुना लेबी नुपी सिंगल लोइनना पांगथोक मिनाबा थौरम अदुदा विद्यापतिना मखा तारादुना हाई महाकना इंग्लिश सिंगनी तरा हुमदोइदा माउंट एवरेस्ट काखी अदुबो महाकना निंगहन्नबा लेतना अवा अना कया खांगदना होटनगे खना खांगबा कनबा अमगा लोइनना होटना खीगनी होटनाबगी महैनी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯣꯛꯊꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ SP ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯔꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ 20th ꯁꯦꯛꯇꯔ ARꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯄꯇꯤ ꯗꯦꯁꯄꯟꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯠ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ 3ꯗ ꯑꯆꯥꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤ Government of India की मिटिंग मखादा कोंगबा नांदबई लेकाइदा लेबा नोंगिन Art and Culture Association Manipur na sinduna इनुंगलोन पेना तेंथा इशै की मतंगदा था अमा चुपना चथरकपा ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन लोइशिन बकी थौरम पांगथोक्रे इरिंबुंगदा लेबा हुयेन लालोंग मणिपुर थांगता कल्चर एसोसिएशन के ऑडिटोरियम दा नोंगिन आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के डायरेक्टर थोकचोम लोकेन मैतेना थौरम मपु ओइदना पांगथोकिबा थौरम अदुदा ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर बुदा चिंगथामना अथोइबा मिंगथुंग अमदे स्टेट कला एकेडमी एवार्डी समुराई लाकपम सिंहजित शर्मना अखनबा मिंगथुंग ओइना सरुक्याके थौरमगा मरी लेनना बुदा चिंगथामना हाइखेबदा ngasi मॉडर्न मणिपुरदा पेनाना अखोइगे फुरुप असिगे सेंसिबिलिटी पुमनामक पुदुना चटले अखोइगी टॉप टॉपा म्यूजिकल एक्सप्रेशन कल्चरल हेरिटेज आइडेंटिटी पुमनामक ngaktuना पुदुना चटले पेनादा यामना लुथना अखोइगी पुवारी परम लिकलम थाजनबी टॉप टॉपा फुरुप असिगे हौना लोंचत अखोइगी कल्चरल लाइफ पुमनामक असे समना हंदना ngasisu anoba moral da मेकअप थोखलिबनी लोइनना पेना खोंगबा पेना ताबा हाइबा असिना अखोइगे फुरुप असिबु अमत्त ओइना पुनसिनबगे ममल पीबता नतना अखोइगे स्पिरिचुअलिटी सेंस ऑफ बिलोंगिनेस लैहनबदा ngमगनी पेनाना अखोइगे एजुकेशनल वैल्यू वांखदहमबदा अचौबा थौदांगसु लौबा ngमनबा अखोइ होटनागदबनी मसिगे इंडिजिनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट असिना अखोइगे स्पिरिचुअलिटी हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन म्याम असी मसिगी म्यूजिकल एक्सप्रेशन दा यौजरबा अमने हाइबसी अखोइगे स्टूडेंट सिंगना यौहनगदबनी मियोइबना सिबदसु लई दरकार लई अखोइना हेक ताइमोंदो खोंगारकबदगी उनसिलो मफावसे मसिगी सामनबा खोंगारकसे लई थानबा याथे मसिगे चपाने अखोइगे पेनास अखोइगे पेना अखोइना हेक पोकलकबदगी अखोइ सिबु फावगी फरकबसिगी खोंचकता तत्न थानबा याथबा अतुगुंबा अखोइगे इशान सेंसरबा माइहोरोदगी लाई तक्त्री लेबा अखोइगे तोक्तापा ngasi Indian Red Cross Society Jiribam branch na sinduna Jiribam Kalinagar da laiba ashram guest house da introduction program mapum fana pangtokre ngasi gi thauram asida Indian Red Cross Society Jiribam branch ke chairperson Hais Rajan KR Singh amadi Honwai Secretary L Jamini Kanta Singh na daista famdana thauram hoduki maru oina naune Indian Red Cross Society Jiribam branch da yaurokpa singbu taramna okay Indian Red Cross Society Jiribam branch लैखिद्रबा सिंगे मफमदा इकाई खुमनबा उत्पो इना मिनिट अमा लेफ्टुना अवाबा फोंदोखे थौरमगा मरी लेनना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मतंगदा जिरिबाम मतौ करमना हौदोखी अमदि थेंगनखिबा अवा नुंगागी मतंगदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरिबाम ब्रांच के चेयरपर्सन हाइस राजन के आर सिंहाना वांगांखे अदुगा होनवाई सेक्रेटरी एल जामिनी कांता सिंह IRCS की मतंगदा मालेम की ओइना लेरिबा नियम अमदि चना कांगलोन की मतंगदा अमदि तौबा याबा अमसुंग तौरोइदबा सिंगे मतंगदसु मरिक चुमना फोंदोखे मतुंगदा पुन्ना चाकलेन अमा चादुना थौरम लोइशिनखे
मैम लाकदौरिबा रेड क्रॉस सोसाइटी थबक थौरमसिंदा मैम पुनः तौजादरियेना थैंक यू पाउगी मरक थना अटेनबा ब्रेक अमा लौमिनशे Fifth State 11 Open 9-man Aside Football Tournament 2025 no Outcome League pangthok lagani Langmaidong Mamang Laikai Citizen Club na sinjaduna mangarak suba State 11 Open 9-man Aside Football Tournament 2025 no Outcome League asida winner gi oina ₹80,000 with trophy, runners up $50,000 with trophy, best player $3,000, best scorer $3,000, best goalkeeper $3,000, best defender $3,000, best discipline team $3,000. Matang sina mana matum kaya thamjari. Tournament asige last date of submission chotliba tha asige tara tarukta loyana. Manager meeting date asina chotliba tha asige kunda pangthok jagani. Opening match date asina chotliba tha asige kulhumdoida hariba tournament asige admission fee na ₹5,000 oigani. Akupa marol ginama 8837222629 the contact to view. ब्रेक की मतुंग दा म्याम बुताराम नोचरी मखाता बपाव अमोहन पिजरी मणिपुर की पुवारी का सागोन नदुना लाक्लबा इपा इपु सिंगना चनरबा इनात लाइनिंग चनलोन फिजे चांगचा कयाबु मांगहंदनबा योखत्तुना थमनबा पांदमदा मणिपुर की खा माइकैदा लिंखतखिबा लाइफम पाना लिकलाई लोइशन कक्चिंग थुमखोंगमांग हिदांग था कोनचिंग चिंगोइदा येलहौ सैहेक सैदा खुनुंग इसै तंबिबकी थबक चथरी ngasi paumi singa unaba amada laifam pana liklai loishangi sengat sagaliba asigi achoba thodang su lauriba loishang asigi secretary Khogen Chandra Naurem nahai laifam pana liklai loishang ase ipa ipu singna chanaramba inat lining chanalon chattagi horaga aikhogi puwari kaya asi horakliba tungi mirul singna khangjin bada araiba maongda khangjanaba amade aikhogi inat lining asida hanjilaktuna aikhogi mami samluraba inat lining asida hanjilaktuna chokhatpa iramdam iraipak ama amuk semgat minanaba pandamda semgat sagat pagi thabak ase changsilakpane masida natna aikhogi yelho sehek saida kayabu amuk hana yokhatuna pak sanna khanghanaba pandamda thabak kaya amasu paikhale हौकिबा ममंग चही इंग्लिश सिंगनी कुन मरी के अक्टोबर कुन तरुक तकी कुन निपान फाउबा अहानबा येलहौ सहेक सैदानबा खुनुंग इसै अमसु पांगथोकिबा लैख्रे अदुमकपो येलहौ सहेक सैदा खुनुंग इसै तमजनिंगबा अदुमकपो तमफमदि खंगजदबा मियोय कया अमा लैरे मखोयगिदमक खंजदना लाइफम पना लिकलाई लोइशंगदा नोमाइजिंग खुदिंगी ओइना येलहौ सहेक सैदा खुनुंग इसै तंबिबगी खोंथांग असे लखलकपने मखाता नसु अदुमक चसिनखिगनी कनागुंबा कनागुंबी तंबिनिंगबना सेल अमत्ता तिंगदना तंबिबसु यागनी मसिदा नतना थांगता तंबिबगी थबकसु लोइशंग असिदा चथरी अखोगी इपा इपु सिंगना तंबिरंबा अखोगी इनात लाइनिंग खक नतना नाट की ओइबा थौरम थौदा कया असिबु अमुक हना पाक्सना संदोकनबा होनबदा अखोई पुन्ना थौदांग लोमिनसी अमसुंग मियामनसु अंगम अंगमबा टेंबांगबियु हाइनसु मियांगे पुंगिंग सिंगसिलकली चही खुदिंगे पांगथोक्तुना लाकपा ओइना हनक चही की ओइनसु लायन क्लब इम्फाल न सिंदुना एनुअल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस ngasi konung mamangta leiba city convention center da pangthokre एनुअल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस असे पांगथोकपगी मरु ओइबा पांदमदे लायन क्लब ना लमदम असिगे दमक्ता करी करी तौरी अमदे करी थौदांग लौरी हाइबना चिंगबा सिंग अदु मियामदा खंगहन्नबगे वाखलोंदा पांगथोकपने हाइरे एनुअल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस असिगा सरुक अमा ओइना तोंगान तोंगान स्टॉल कया हांगदुना मियामदा कानाबा कया पीरी स्टॉल सिंग अदुगे मनुंगदा मणिपुर दा थोक्थिबा लान असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंप सिंग दा लेरेबा आईडीपी सिंगना साजबा
handloom amadi handicraft ki pothok kaya online ki khuthangda fanghalliba iyon card asibu lamjingliba Dr. Professor Konjambam Ananna Fondokibada Manipur gi semitlon asibu kharada oirabasu mateng pangba ngamnabaki wakhalonda iyon card e-commerce platform asi puthokuna relief camp da lairiba IDP singna sariba potchai sing asibu platform asigi khuthangda fanghanaba hotnabani hairiba e-commerce platform asi semgatpada IIT da word MTU amadi NIT gi maheroi singna punna sarukyari platform asina IDP singna sajariba handloom amadi handicraft ki pothok sing ase mapalamda fanghanbada natana financial da su hena kana ba piba ngamgani haikhe yaure Manipuri tawriba semitlon je sang mating wang na bai dana yongcard.com ai dana kari handloom and handicraft to first tawraga adigi IDP miyam lai riba miyam lai riba moi business moi sare processing de yong da e-commerce platform ma adigi so tong do ban logaraga IIT da hot ki chhatra yaure MTU Manipur ki chhatra sing yaure NIT Manipur ki chhatra yaure kami yang tengah tetap masih jalan ni. Ada khusus market se how December 31st 2024 ada launch होने ने. ada mi ada market se ai इच्छा से कर कादा नहीं बने और मत दिमाग ले कौन आई पोसे से गुम्बा दी प्लास्टिक बैग को जे पा में दिमाग ना अदुम नहीं और मपान दा एक्सपोर्ट और बदी अखोइना प्राइस को अदुम खितंग स्वाइदा योनने बिदि हेना योम में तो आर्टिसियन सिंग तो सपोर्ट होगा में ꯆꯨꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯕꯦꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 13 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕꯗ Rongpu Part 1 amadi Part 2 Silchar gi area da laiba miyoi singna masa masa gi lam yonba tarabasu maidai khakta da yonbina ba haijakre wafam asi United Rongpu Manipuri Farmer and Land Protection Committee na Mars Mapan English singani kun manga da committee asige head office da fangkiba paugi mi form amada committee asige chief advisor Moirangthem Robindro na fondo kibani adu nasi akoigi United Rongpur Manipuri Farmer and Land Protection Committee magi digi Rongpur Pawan amadi Part 2 gi oiba wafam khara khanjari madudi Rongpur Pawan amadi Part 2 gi area da leiba masa masa gi lamsing adu karimba yonba tarabadi meitai khakta da yonbinaba haijari loina na yonba matamda akoigi lup asidasu khang biram lam naba nulunga haijari akoina ngasi lawgliba khungthang asi Rongpur Pawan amadi Part 2 gi yaifanaba gi damaktani masida akoigi lup asigi oiba karimba makal amatagi sandan lambi tibasuna chade maramaduna lup asina lawgliba khungthang asi khwai tarana yabiu haina lup ki magidigi koknona haijari nasi akoigi United Rongpur Manipuri Farmer and Land Protection Committee magidigi Rongpur Pawan Ya school khwairak pamna iba mai ising nungshit haina mingthon ba lairik ama Manipur State Kala Academy Imphal ki Secretary Sunanda Thokchom da miyamda phongkhre Iramdang miyam gi apunba khorjai lop ema kholna ngase kaisampat ta leba DIPR gi auditorium da pangthokpa lairik phongbu gi thorum aduda ema khol gi president Dr. Shihesh Chandrakala Naharol Sahitya Premi Samiti gi president and Indramanina thorum mapu oina sarukya ke ema khol gi oina chamaga kun suba oina puthokpa lairik adu saknai raba aiba makhon mani Mongsabana masak taki aiba aibi kayana saruk yakiba thorom aduda lairik adugi aiba ya school khwairak pamna mahakna ngasi iriba lairik asina aikhoi miyoi bakhunai da mai ising nungshit haiba asi kaya yamna maru oibake haiba adu miyamda thambani hiairon maran luhong tamba sahek saitha nongra lambi takpa lairik ni Lairik asina sekmai gi lining laishon kaya gi matang dasu payek seng na yauri haina mahak na makata ki Yes kun khwarakpam sidagi yai haba wahai se yai hi yai ro
matik mayai mayam ama chialaba adugum sibu aikogi Manipur gi hingliba lenglipa liba icha inau maru mapang punamakta hi iron heriba like sha sidi paraga aikogi culture traditional punamak yaure masina aikoi siangmai dadi hana leiramba hama janglakpa punamak sha yokhalaga dum aina mimangda thamjabane aduna masi hi iron si paragadi ni na tana yumpanba afaba yumama oige hargadi ipana ipuna masakhangna hingsi aduna afaba khunayama semge hargadi aigi hi iron adagi maral luhong tamba khamnung lambi nunga lambi takpa ahum sina pulaga mai ising nungsit hairibasa ahan singisu jaisu oibiu naha singisu Armed Forces Ex-Servicemen Welfare Association Thoubal na sinduna Thoubal District ki Khongjom Kheba Chingda leiriba historical site ama oiriba Khongjom War Memorial Complex ki nungda leiba Kombirei Park da amot akai lamtu sengdokpagi thoram ama ngasidagi pangthokpa haukhre lamtu sengdokpa adugi matangda AFESWA gi President Thabaktagi Potharaba Wings Commander AK Devendra na haikibada AFESWA na miyamgi oiba thabak khara tausi haiduna khanaraba matungda tourist sing lakpada pideng fam nungainaba ngasidagi kheba chingda leiriba Kombirei Park asidagi amot akai lamtu sengdokpa hobani masida natana Khongjom Wangjing amadi Thoubal Kaithil na jingbagi amot akai singsu sengdokpagi thabak chathakigani haike lamtu sengdokpa adada dishi Thoubal Ahanthem Subas IAS SP Thoubal Sivananda Sub IPS AC 2DC Thoubal Arvind Henglam IAS amadi Makok Thongba District asige police amasung civil officer kaya lakpiduna saruk yabirabada officer singbo AFESWA gi maikaidagi thagatpa phongdoki ngasigi lamtu sengdokpa atuda thorom atuda AFESWA gi Vice President Retire Subedra Captain T Inau Secretary Retire Subedra M Khogendra amadi AFESWA gi atai nupa amasung nupi members singna saruk yakhe mayam lakpada miyeng taban nuaina na hona jabane ये प्रोग्राम जी आर्म फोर्सेस एक्स सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन थौबाल ना सिंजरगा खोंजों की टूरिस्ट प्लेस सिदा अमतंग सिंगदोक्सी ना तौरकपनी याम लायक फबदी ngasi जी अखोई की डिस्ट्रिक्ट की डीसी साहब अदुग डिस्ट्रिक्ट की एसपी साहब शिवानंद सुरबे अमसुंग आंधेम सुभाष चंद्र डीसी साहब याउबीदुना मोय लाक्तुना अदगी अनुबा लाइबा प्रोफेशनल लाइबा आईएएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी तोबा प्रोफेशनल दा अदगी आईपीएस ऑफिसर केमुक लागा ngasi अखोई थबक से मोय मैम चंगदना याम फजना होना बे दंगता थवाल की एसोसिएशन तरफ तगी अइना अखोई लाक्पीर विंग कमांडर साहब अदगी हमारा जस्ट पूरी सेक्रेटरी इंग्लिश साहब अदगी ओनी कैप्टन कल्याण साहब बाबू साहब एंड इनाउ साहब को हन थगचरी थैंक यू Young Manipuri Council Assam na sinduna Karamga Kasarta Mastara Maridagi Taranipan Fauba Numit Mangani Chupna Chathagadaba Thongang Youth Festival English Singani Kun Mangagi Matangda Organizing Committee na Paugi Mifam Ama Pangthoktuna Festival Asige Matangda Paudamkre Festival Asida Barak Tampak Amadi Jeripam na Chingbadagi Sanaroi Singna Sarukyabiyu Haina Organizing Committee gi Convener Laurembam Surendrana Miyamda Paujelakli Mastara Maridagi Taranipan Fauba Chathagadaba Festival Asigi Event Singi Matangda Organizing Committee gi Member Thokchom Premjit na Asumna Hai Paugi Mifam Adada Organizing Committee gi Convener Laurembam Surendra Sinha Amade Member Singh Thokchom Premjit Sinha Umananda Sharma Pishak Khaidem Amadi Thaja Khaidem Sarukyaki अखोई मैतेना नुंगाइरबो पाउजेल अमतंग अखोई मयाम द पिजरी अखोई थोंगनाव यूथ फेस्टिवल 2025
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯀꯃꯔꯪꯒꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯝꯀꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯔꯪꯒꯥꯅ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯇꯪ नुमित 15 चुपना चथगदबा नन रेसिडेंशियल बॉक्सिंग कोचिंग कैंप कम कंपटीशन ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के खोजुमान कैथेल कम्युनिटी हॉल दा हौदोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन अमदे खोजुमान अपुनबा चौखट थौरांग ग्रुपना खुसमनना सिंदना ngasi हौखिबा थौरम CRPF के कमांडेंट अर्जुना एवार्डी एंड कुंजरानी खोजुमान अपुनबा चौखट थौरांग ग्रुप के प्रेसिडेंट एल डेटा SP स्पोर्ट अर्जुना एवार्डी एल सरिता साई SDC इम्फाल की सेंटर इंचार्ज M रमानी चनु BDABA की सेक्रेटरी एल सुनिना अथोइबा मिंथुंगनन सिंह ओइना सरुप याखे कैम अदु नाट की जकुई इसै उतना मियांगी पुकनिंग चिंगसिन खिबका लोइनना फ्रेंडली बॉक्सिंग सु उदखे बॉक्सिंग कैंप अदुदा पुन्ना सानरोय चामगा यांखै हेनबना सरुक्यारी अर्जुना एवार्डी एल सरिताना फोंदोखिबदा लाइरिक तंबगुमना स्पोर्ट असिसु आंगांगसिंगी कैरियर सेंबा याबा सिनफम अमने महाकना सेल अमता तिंगदना ngasi SP स्पोर्ट ओइना लेबा फंगलिबा असिसु स्पोर्ट की मतेंगनने स्पोर्टमैन सिंगबो अहेनबा कानबा कयासु फंगबा याय अदुना ममा मपा ओइबा सिंगना स्पोर्ट पामजबा आंगांग सिंगबो स्पोर्ट ता थाजिन बिसि हाइखि अर्जुना एवार्डी एंड कुंजरानीना अहानबा हाइबा असिना मसक नाइबा मियोय अमा ओइगनी हाइबा खक नतना मसा मऊ फबा लेबाक असिगे सिटीजन अमा ओइहले हाना स्पोर्ट के पावर हाउस नि हाइरंबा मणिपुर हौजिकती नेशनल अमदी इंटरनेशनल थाकता थोकपा ngamlak पता नतना अमदी मेडल लौबा ngamlaktaba haiba adu oirakli maram asina कोच सिंगना रेस्पोंसिबल निंगथिना लौदुना तवरक्लिबा सानारोय खुदिंगमक नेशनल अमदी इंटरनेशनल थाक यौना सानाहनबा होनाहनसि हाइखि चलनी मोई सानबे मतमजे फंगक्तबनिना मोइद वखल सोंधरक्पा अदे फिजिकल फिट ओरक्तबा सि मयामजे अकोइ साना खोनबसे यावगदि वखलजे काउथोपा माना माना पामिबा फील्ड जुजु हेना पुनिंग चांगना थबक तव ngamba ओइरे सानबा सकम मतमसे नंबर को चित्त मनम सानै दि मको योगत थंगरत ओइको हाइबसे मसि तारगा सखिबा मतमदा कोइना थेंगनगदबा कंपटीशन अमदी थबक खुदिमा कोई माई पाकना फजना तौबंगमी इमाना फजना सेनबियु इचाबु इशुजु ओइबा अंगाम सिंजे इमाना सिगी पंजे लांबे यादि हाइरगदि लांदबनि अकोजु लालक्ते अदुगा पीबा अंगांदी अपेट पलेखोंगुमनि सानिंग बमोंगा साबियाय अदुना पीबा हुजिकी हौरे बसि याम तांजा चारे हाइना खल्ली सिगी मित्रा मानिगी तौरिबा कोचिंग कैंप सिदा अंगाम जिंजिगी मगुन अदुगा अफबा अंगाम अकोगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर हाइबसे स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हाइना हाइबा अदुबु लान सिना मरम होरगा अकोगी आइने हेक थनबा मीडिया अमदी सीनियर मैम सिना सुम याम नुंगाइतना हंगे अकोगी मणिपुर सी यामना चावक पावर हाउस नि स्पोर्ट्स की ने हारिगा अकोई नेशनल गेम्स फाउदसु अकोई मेडल जे अंदर की कनो मेडल तिलिदे हम हंदरे अदुगा इंटरनेशनल की कोचिंग कैंप अदगी इवन अंदर की अर्जुन अवार्ड पद्मश्री रजत रत्ना चिगी हंदक की सही पीबदा यामना नुंगाइतबा हाइबतारे कोगी मणिपुरदगी अंगांग अमते यावदबा कोई पद्मश्रीददी कोगी महासंस्कृतन के काइथरक्लिबा माओंग असिबु खरदा ओइरबसु काना मिनर्शी हाइबगे पांदमदा मणिपुर संस्कृतन सग सोनबीरिबा अमदे पुंगी ओजा सिंगदा श्री गोविंदजी पाला लोइशंगे माइकैदगी थादरकपा चेरोल अमदा वाफम खरदंग नोंलुकना
खंगलकले मणिपुर इमा लेबाक असिदा चटनरिबा महायोग्यागी मसक ओइरबा संस्कृतन असे मालेंगे मफम अमत्तदा लेतबा गुण सुना यावरबा मंगालगी मसक जीवम मूर्ति गिदमक लेबाक सिगी लाइओई ख्रबा ओजा गुरु सिंगना यामना वाना सेंबिरंबा थौरम अमनी कियाम्बा निंगथौना मणिपुरदा पानबा मतमदगी मणिपुरदा हिंदू धर्म मरु हुनख्रबा मतुंगदगी मथंग मथंग मणिपुर असिदा तपना तपना धर्मगी लेबाक असिदा संदोरक्तुना इनिंगथौ सिंगी सना हंगतक्ता मपुम फाबा हाइबदु ओइखे मतम अदगी ओजा गुरु कयागा तानादुना सेंबिरमलबा अरुबा काइफद्रबा थौरम अमनी संस्कृतनगी नुंगी बरवास असी अदुकी मतिक मगुन वांगबा गुरु सिंगना थंबिरमी अदुबु ngasiगी संस्कृतन सेवा चंगबिरिबा ओजा खरना मधु पुनमकपु थुगाइदुना माना माना तौजनिंगबा माओंगदा तौशिनबा कुमहै अमगुम पांगथोकपा तौरिबा माओंग असे थमोय शोकना नुंगाइजदे मतिक मगुन चाउख्रबा कायबा याद्रबा असिकुमलबा महासंस्कृतन असिबो मंगहनगुमसी योखत्सी यारिबा मखै लायोइख्रबा ओजा सिंगना थंबिरंबा संस्कृतन नियम कायदना सकपियु सोनबियु कटपियु अखोगी ना धर्म असी अखोई नाम सोनबिरबा पुंगेरिबा ओजा सिंग अमदी लेबाक प्रजा मियाम पुन्ना कन्मिन्नसी नोंमा नोंमागी मांगथरक्लिबा कायथरक्लिबा संस्कृतनगी चना प्रथाप कया असी कानाबगी दमक श्री श्री गोविंद जी पलाल लोइसंगना श्री श्री गोविंद जी बर्मा सेवा लोइसंग श्री श्री गोविंद जी टेम्पल बोर्ड की अयाबा लौजरगा होटनाजरिबा असी पुनमकना सहजों पिबियु हाइना चेरोल असिना मखा ताना नोलुकलकले लेत्रगदी संगठनदा कायबयादबा मफम तरे लई मसी कायदरब संगठन तौगिरबो जासिना तिलोइ खांगलबनी मसिदा आइरे तुनो पलद्रगसु रागदगी हौरगा बिजोय फावबसदा जयगम खन्ते याव मसिदा मसिमा कायदनबो जासिना याम चेक्सिन बिबम दरकार ओय मसि कायरगदी ओजासिंदो सैबो जादसु फते पुंगे बिरिबो जादसु फते कलिबो युंगुदसु मागी संगठन करपै कानाबो लैते संगठन करपै कानाबो लैत्रगदी अखोय स्वरार ऐसी गोविंद चलगा चलगा अंगम्बा सिधामतंग थिलगा अदु तोपर हेन फै हाइन आइगे वाखंदा अदमाइना खंजे अदगे लोइना लोइना संगठन सिदा होजिक मतमगी चनबी ओइना नुपी नै सै सपा यामदा पामना रै फजु फजै ता अखोय सु ताबदा नुंगाय संगठन नुपी नै सै सपा से अदुगा मसेदा नुपी मचा सिंगना संगठन सिदा मखोइना संगठन इसाइते लौसल लोरे मसागी संगठन चंब यादब मतम इमुंगी युमगी फाव चंग सोप यादे तब यादे हाइब मतमदा मीगी बातों लौसल लोरमीना अद आइदी अदु तौगे हाइदना कनाता हाइदोरपग सिपौ तागिबसु लेते तुम संगठन सेवा ते चंगे मदुना संगठन सेवा संग मतमदा संगठन कइब मिदुदि यापतबा मो ओय अदुना मसिदंदी इसा इसाना मंगापियु हाइना आइना संगठन सेवा चंबीरीबी इसी सन ओजासिंग पुनमक्ता कोकनोना पलालोसंगी सेक्रेटरी मोइन कोकनोना हाजरी संगठनदा कायबयादबा मफम तरे लौरेंबम आंगांगहल मेमोरियल 9A साइट वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट के विनर फ्लैग्स क्याम गईना ओइख्रे फुटबॉल लवर्स एसोसिएशन कंगलेपाक फ्लैग्स ना क्याम गईना सिंदना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अराब्ती लिलोंग मपाल कांगजेबुंगदा ममांगथा फेब्रुआरी 9 टीम 13 ग्रुप अनि थोक्तुना सानबा होखिबा थर्ड स्टेट लेवल लौरेंबम आंगांगहल मेमोरियल 9A साइट वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश ngani 15 गे विनर युम्बु टीम फ्लैग्स क्याम गईना ओइख्रे ngasi sanakhiba टूर्नामेंट असगे फाइनल मैच दा युम्बु टीम फ्लैग्स ना फ्लम गाय स्कूल बु गोल अनि अमदा माइथिबा पीबा ngamduna टूर्नामेंट के विनर ओइदुना टॉर्फीगा लोइनना सेलगी मना लुपा लिसिंग हुफु फंखे अदुगा रनर्स ताहौरबा फ्लामना टॉर्फीगा लोइनना लुपा लिसिंग निम्फु की मना फंखे ngasiगे फाइनल मैच अदुदा फ्लैग्स के माइ पाकपगी गोल सिंग अदु कैराव एसगे एमएलए सु ओरिबा एल रामेश्वरना मैच के मिनट 30 अमदी मिनट 30 निथोइदा अहानबा गोल अमा अदुगा
minute yankai humdoida Romania goal ama chanba ngamki Flam gi amata ngairaba goal aduna minute yankai mapanda Romania janba ngamki tournament asige best discipline team gi mana FLVKT Quaketel na best defense best goalkeeper amadi man of the final match gi mana sing FLAK gi damen L Surjana amasung TH Norena top scorer gi mana KFC kai samthongi Omakanta amadi best player gi mana BSAI thangmai pangi Rajena tadana selga loinana torfi gi mana sing phongwak amke ngasi loishin magi numita Manipur Legislative Assembly gi speaker Thokchom Saitabatana athoba mingthung kairau SG MLA Laurembam Rameshwar na thaurammabu aduga wangkai SG MLA Thangjam Arun Kumar MOB shigi director Banti Konthaujam special contractor Singh Khuraijam Lukhoi amadi Khaidem Kalachan amasung Chandam Arun Kumar na akhanaba mingthung nan sing oina sarukyaduna mana mathum sing yantoki Tranquility Club Tenta Haibung Thobal Nastindana Tim Tara Tarukna Pul Mari Thokna Khaidokuna Mamangta February Kul Humdoidaki Tenta Haibung Ground Sanaba Hokiba Second Tranquility Club TQC Trophy led Irumbam Brilal Memorial State Level Open Table Tennis Ball Cricket Tournament English Singani Kun Mangagi ngasi quarter final match sing sanabada Loi Kibaga Loinana semi final gi lineup Tokre ngasi sanakiba ani suba quarter final match da Yumbu TQC Tentana WCA Wavagai Buran Marfudara Mapanda Maichiba Piba Ngamduna semi final Changba Ngamkre TQC na tos ngamduna hana betting pai kiba apiba over tara mangada wicket taret turaga apunba run chaniga tara taruk loba ngamki aduga YCA na over tara nithoi da ball manga aduga wicket tara mak turaga run chamaga tara taret khak loba ngambadage maithiba nanghauki match asida ball kunni panda run humfu mari aduga over aniga ball manga langbada wicket ani loba ngamkiba Bisheshwana man of the match ki mana funky ahum suba quarter final match da MKS Singmairong na Dreams 11 Hero Puran chamaga kunni panda maithiba pikre MKS na tos ngamduna hana batting tawada apiba over taramanga da wicket mari turaga run chaniga yankhai mapan loba ngamki aduga Dreams 11 na over tara humdoi khak sanabada ngamduna wicket tara mag turaga run chama kontra mathoi khak loba ngamkhe match asida ball kontra da run chamaga tara mari aduga over ahum lobada wicket mari loba ngamduna man of the match ki mana khangkhe mari suba quarter final match da Ingoton 11 Khekmanna Sonalika Konung Mamangpu run tareta maichiba pikre Ingoton 11 na tos ngamduna hana batting pai khiba apiba over taramanga da wicket nipan turaga apunba run chaniga mapan loba ngamkhe aduga Sonalika na over taramanga magsana bada wicket mapan turaga apunba run chaniga ani khak loba ngamkhibadaki maithiba na hoki match asida ball tara taruk mayok na bada run yankhai aduga over ahum lang bada wicket ama loba ngamkhiba MD Hashina man of the match ki mana fangki Aroibada maroiba pao mohana pizare Kuki militant singna CRPF da nomai kapsilaktuna attack tarokre Kuki taba mafom sing total shutdown chatakre national highway singda ayat apan pikre Fox ki president oina Thaupura Bati Hes Manihar president from the ki Thadokre
Irai Chasingna Amato in a Punsin Vada Gamlui the Bamat Late Mahesha Tonojam. Miam the Kanganing Libani Hyduna social media da viral Oirak Pataki Punsi Manglam Gadore, Dr. Yangle Mohan. Amadi Mijorangi Chief Minister Laldu Homana Foreign Policy da Yaushin Begi Authority Oide Haina Center Lengak na Kangalakre. Howziki Oinadi Mami TV na Sanok Jaba Prime Time News Batang Asita Lojere, Miambo Muka na Kurum Jere.